Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe witwaje intwaro Ventura urwanya ubutegetsi muri Kongo Kinshasa washubije inyuma abarwanyi b'ibiro rya Wazalendo bacengeye mu mujyi wa Bukavu uherereye mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba Wazalendo bagaragaye binjira ahazwi nka KTV muri komine Kadutu mu gitondo cyo kuwa mbere. Amakuru aturuka i Bukavu yavuze ko abarwanyi ba Wazalendo bamaze muri kano gace igihe kitarenze iminota 20 kuko Ventura abirukanye bagasubira mu musozi baturutsemo. Ventura igenzura umujyi wa Bukavu ku tariki ya 13 Gashyantare uyu mwaka nyuma yo kwirukana n'ibiro ry'ingabo za leta ya Kongo ririmo Wazalendo. Hari tariki ya 14 z'ukwezi kwa kane kuva Ventura yafatiwe umujyi yakajije umutekano wawo kugira ngo abaturage bashobore gusubukura ibikorwa bakesha imibereho ya buri munsi birimo ubucuruzi. Kugira ngo kurinda umutekano wa Bukavu n'ibice byose byorohe tariki ya 28 Gashyantare Ventura yashyize ubuyobozi buke bw'intara y'Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Wazalendo yigamije gutera ubwoba, kwica, gusura abaturage no kwimura kuri bamwe bavuga ko gushyigikira Ventura. Amakuru yavuze ko Wazalendo iri gukora ibikorwa bya gicengezi imaze iminsi itavuga rumwe n'ingabo za Kongo mu ntambaro yo kurwanya Ventura. Barapfa ko FARDC yahunze urugamba ku buryo buhari intwaro za leta zigenzurwa n'iyi mitwe yitwaje intwaro yibumbiye mu ihuriro rya Volonté pour la Défense de la Patrie cyangwa se Wazalendo. Ni mu gihe kandi kuri wa mbere Wazalendo ifatanije FARDC n'ingabo z'abarundi bagabye ibitero ku Banyamurenge Imagaja, Bekirikiri, Kabara na hanze mu gace ka Bibokoboko mu karere ka Fizi. Mu gihe kandi igitutu gikomeje kwiyongera leta ya Kongo ikomeje guhagarara ku cyemezo cyayo cyo kutagirana ibiganiro bitaziguye na Ventura imaze gufata ibice bitandukanye muri Burasirazuba bwa Kongo. Mu cyumweru gishize leta y'Ubwongereza yongereye kubasaba ko uyu mutwe ushyirwa mu biganiro mu gufasha kubona igisubizo cya politiki muri iyi ntambara. Ariko mu kiganiro ha BBC, Judith Suminwa, minisitiri w'intebe wa Kongo Kinshasa, yavuze ko leta yishaka guhanira n'u Rwanda ishinja gufasha Ventura. Abantu barenga 8,000 barishwe kuva imirwano yakomera guhera muri Mutarama uyu mwaka ngo abategetsi ba Kongo babivuga. Ababarirwa mu 100,000 bahunze ngo zabo korera imirwano nk'uko Loni bitangaza. Ukuri kuriho nuko wateye Kongo ari u Rwanda, niko Madame Sumia yabwiye iki gitangazamakuru asubiramo raporo y'inzobere zayo n'uyu mwaka ushize ivuga ko abasirikare hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 4 b'u Rwanda binjiye ku butaka bwa Kongo ufasha Ventura. U Rwanda rwakomeje guhakana gutera Kongo ruvuga ko rwafashe ingamba zo kurinda imbibi zarwo. Ibiganiro by'amahoro by'i Rwanda byarangiye mu kubaza ko umwaka ushize ntacyo byagezeho nyuma y'uko u Rwanda rukomeje gusaba ko leta ya Kongo iganira na Ventura naniranye. Uyu mutwe watangiye kuyigira imbere vuba ufata imijyi ya Goma na Bukavu ni Mutarama na Gashyantare uyu mwaka. Mu nama yahuje imiryango y'ibihugu bya SADC na EAC mu kwezi gushize, abakuru b'ibihugu basabye agahenge kuva ko ingabo z'amahanga zitatumiye ku butaka bwa Kongo. Banasaba ibiganiro bitaziguye hagati y'abatari leta harimo na Ventura. Intambara muri Kongo yatumye muri iki gihe u Rwanda kenshi rubonwa nk'inshuti y'ibihugu by'Uburengerazuba rutakaza vuba ko gushyigikirwa. Igitutu gikomeje kwiyongera basaba abategetsi b'u Rwanda kuvana ingabo zarwo muri Kongo. Suminwa ariko ntabyo barakora. Uyu yishimira ibihano bya Amerika byafatiwe Minisitiri James Kabarebe w'u Rwanda, avuga ko bizafasha gukira igitutu ku mashotoranyi. U Rwanda ariko rwamaganye ibyo bihano ruvuga ko bidafite ishingiro kandi ntacyo bifasha mu gukemura iki kibazo. Bamwe bw'Uburayi bwasubitse ubufatanye bwa gisirikare kandi bushyira mu gusubiramo amasezerano bufitanye n'u Rwanda ku bikoresho by'ibanze n'amabuye y'agaciro. Suminwa nanone yishimira ibi byemezo by'ubumwe bw'Uburayi, avuga ko gusabura umutungo kamere ari kimwe mu mpamvu y'iyi ntambara. Kongo ishinja u Rwanda gucukura bitemewe ibirombe by'amabuye y'agaciro mu Burasirazuba by'u Rwanda rwahakanye. Mu cyumweru gishize Ubwongereza bwatangaje ko buzahagarika inkunga ku Rwanda uretse igenewe amatsinda akennye cyane mu gihe iki gihugu kitavanye ingabo zacyo muri Kongo kandi n'agahenge kakagirwaho. U Rwanda ruvuga ko ibihano byatangajwe n'Ubwongereza nta kintu bifasha Kongo cyangwa se ngo bifashe mu kugera ku gisubizo kirambye cya politiki kuri aya makimbirane. Ubwongereza kandi bwasabye leta ya Kinshasa kuganira na Ventura, nubwo Kinshasa nayo irengagiza ubusabe bwose bwo kuganira na Ventura. Minisitiri w'intebe wa Kongo navuga ko u Rwanda rurimo kwirengagiza ubusabe bwose bwo gukura ingabo zabwo muri iki gihugu. Ati none n'indi urimo kubangamira gukemura amakimbirane ntabwo ari leta ya Kongo. U Rwanda hamwe na Loni bashinja leta ya Kongo guha indaro no gukorana n'umutwe wa FDLR urimo bamwe mu bawugize bashinjwa uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994. Abajijwe kuri ibyo Minisitiri Suminwa yahakanye ko ingabo za Kongo zikorana na FDLR, ariko yavuze ko igihugu cye cyakora ibikorwa byose byo gusenya uwo mutwe. Abajijwe ko intambara yarangira niba Ventura idashyizwe mu biganiro, Suminwa yavuze ko kuganira n'u Rwanda igisubizo cyari cyoroshye cyakwizeza agahenge. Ati kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo na Ventura igahagarika kwica abaturage ba Kongo. Igisirikare cya Uganda ku cyumweru ariko kandi cyatangaje ko cyohereje izindi ngabo muri Kongo Kinshasa mu bikorwa byo kurandura imitwe yitwaje intwaro ikorera mu bice bitandukanye bya kiriya gihugu. UPDF yavuze ko ziriya ngabo zohereje mu mujyi wa Mahagi wo mu ntara y'Ituri mu majyepfo ashyira Uburasirazuba bwa Kongo. Umuvugizi w'ingabo za Uganda General Felix Kurayige yabwiye n'amakuru bya France AFP ko abasirikare ba Uganda bamaze kwinjira i Mahagi kandi aribo bagenzura uwo mujyi. Kurayige yasobanuye ko leta ya Kongo yarasabye Uganda ko iyo basirikare bakuyifasha gucunga umutekano
nyuma y'igitero umutwe wa Kodeko wagabye muri uriya mujyi kikica abaturage 51. Abarwanyi bo muri Kodeko bavuga ko barwanira inyungu zo mu bwoko bw'abarendu biganjemo abahinzi, bemeze ko babangamiwe no mu bwoko bw'abahema biganjemo aborozi. Uganda yari isanzwe ifite izindi ngabo muri Kongo zibarirwa mu bihumbi, ni ingabo yohereje biciye mu masezerano yasinywe n'ibihugu byombi hani ashingiye ku kurandura umutwe w'iterabwoba wa ADF. Uganda ivuga ko ifite amakenga y'uko intambara iri muri Kongo ishobora gukwirakwira mu bindi bice byegereye icyo gihugu, ni mu gihe muri iki gihugu hasanzwe ingabo z'ibindi bihugu zirimo iz'u Burundi. Abahanga bavuga ko bishobora gukurura intambara ikaze nk'iyahabereye mu myaka za 1998 kugeza 2003 ubwo ibihugu byinshi byo muri Afurika byari muri Kongo Kinshasa. Umutwe wa M23 ku wa gatandatu kandi washyikirije u Rwanda General de Brigade Gakorere Jean Baptiste wo muri FDL na bagenzi be bafatiye ku rugamba. Gakorere azwi ku yandi mazina arimo Sibomana Stani, Julius Mukoko cyangwa se Sibo Stanis, yari asanzwe ari umuyobozi w'ibiro bya gisirikare muri FDL. M23 amufatiye mu mirwano n'amajoro ndayambaje Gilbert na bagenzi babo 12 nabo bahoze ari abarwanyi ba FDL. Ibinyamakuru bya Kongo byanditswe byakozwe ari ikinamico nk'uko umuvugizi w'ingabo zaho yabitangaje. Ikinyamakuru Actualité cyo muri Kongo gisubiramo amagambo y'itangazo kivuga ko yavuze ko abategetsi b'u Rwanda bazobereye mu buhanga bwo kubeshya no gukoresha manipulation ngo bafashe bahoze ari aba FDL bafungiye muri gereza nkuru ya Gitarama yo mu Rwanda, babambika imyenda mishya ya gisirikare ya Kongo yakuwe muri depo kugira ngo bagaragare nk'abarwanyi ba FDL bafatiwe i Goma. Muri iri tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'ingabo za Kongo General Sylvain Kenge, havugwamo ko ibyo byakozwe hagamije gusebya FARDC n'abafatanyabikorwa bo nka SAMIDRC mu Rwanda rubona uko rusobanura impamvu yo gutera Kongo. Iryo tangazo rikomeza rigira riti ikindi kandi amakuru dufite yizewe nuko General Gakwerere amaze igihe akorera serivisi za Paul Kagame, uyu niwe wamutumye kwica ibihumbi by'abanyekongo. Leta y'u Rwanda yakunze gushinja abategetsi batandukanye muri Kongo gushyigikira FDL bakabihakana. General Gakwerere, igisirikare cya Kongo cyahindukiye kikamwita umukozi w'u Rwanda, yari umwe mu bantu bashakishwa cyane n'ubutabera kubera uruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, nko kubashinjwa kuba ari umwe mu bishe umwamikazi Rosalie Gicanda. N'ubwo bwose leta ya Kongo Kinshasa ihakana ko General Gakwerere atakoranaga na FDL, umutwe wa Force Démocratique de Libération du Rwanda FDL ukorera mu burasirazuba bwa Kongo wo wemeje ko Brigadier General Gakwerere uzwi ku yandi mazina atandukanye ari umwe mu bakuru babo wafatiwe igoma gahabwa u Rwanda. Kurengoma uvugira FDL yabwiye ibisi ko Brigadier General Gakwerere werekanwe kuwa gatandatu agashyikiriza u Rwanda yari mu buyobozi bukuru bw'uyu mutwe wa FDL. Nararanganije amaso y'inyamakuru byandikirwa muri Tanzania, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banitswe impaka zashyushye kubera ubukangurambaga bw'ishyaka Chadema ritavuga ngo ritavuga ko niba nta mpinduka mu mategeko agenga amatora nta matora azaba, cyangwa se no reforms no elections mu Cyongereza. Perezida w'ishyaka Chadema Bwana Tundurusi yavuze ko impamvu y'ubukangurambaga busaba ko amategeko agenga amatora ahinduka mbere y'amatora yo mu kwezi kwa 10 ari uko amategeko ari yose akandamiza amashyaka ya opposition. Ikinyamakuru The Citizen cyanditswe ku cyumweru abayobozi bakomeye mu ishyaka bahuye n'abanditsi bakuru b'ibinyamakuru mu mujyi wa Dar es Salaam bakabasobanurira impamvu basaba ko hatabaye impinduka badakwiye kuba amatora arimo ya perezida mu kwezi kwa 10 uyu mwaka. Tundurusi unenga ubutegetsi muri Tanzania yabwiye abanyamakuru ko amakomisiyo yose yagiye ashyirwaho na leta yakunze kugaragaza ko hakenewe impinduka mu mategeko agenga amatora, abafite ubutegetsi bakavunira ibiti mu matwi. Uyu munyapolitiki uvugira hejuru yanenga ubutegetsi yavuze ko atagamije kubuza Rwanda kwitabira amatora, ahubwo ashaka ko amatora atazaba igihugu kirimo akajagari mu mategeko yagenga, agasanga bikwiye ko babanza bagahindura ibyo basaba ko bihinduka ubundi bagahatana mu matora nta uryamiye undi. Abayobozi bakuru mu ishyaka siye muri ku butegetsi bo bavuga ko ibisabwa na Chadema rya Tundurusi nta shingiro ufite kuko amatora azaba kandi ngo azaba neza. Bavuga ko azasubikora abantu bamenyereye kurota ku manywa y'ihangu. Perezida Samia Suluhu Hassan usaba gukoresha izi mpinduka agaragara nk'utabyiteye kuko aherutse gusaba abaturage gukomeza kwiyandikisha ku marisite y'itora kuko amatora azaba. Hanyuma Minisitiri ushinzwe imirimo y'iterambere n'uburinganire yasabye leta ya Tanzania kwemeza tariki ya 19 ukwezi kwa 11 buri mwaka nk'umunsi mpuzamahanga wahariwe abagabo ukazajya mu minsi igihugu cyizihiza hagamijwe guha agaciro uruhare abagabo bagira mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu ngo no kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Ikinyamakuru The Citizen cyanditswe Minisitiri Dr. Dorothy Gwajima yavuze ko nta buringanire n'ubwuzuzanye igihugu cyazapfa yiyezeho kitazirikanye bigaragara uruhare rw'umugabo. Abagore bari bitabiriye umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore muri Tanzania nabo bunze mu rya Minisitiri Gwajima bavuze ko ibiganiro byose bigamije neza y'urugo bikwiye kujya biha umwanya umugabo kuko ariyo byazatanga umusaruro. Nasimukiye muri Uganda, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banditswe Arkiyepiskopi wa Kampala Paul Semugorere yamaganye ubugizi bwa nabi butangiye bugaragara mu gihugu bwibasira abantu mbere y'uko igihugu cyinjira mu matora umwaka utaha. Uyu munyedini ikinyamakuru Daily Monitor cyanditswe yavuze ko ibikorwa by'amatora abasanzwe ubutegetsi baba badakwiye kugira n'abo batavuga rumwe nabo mu izina ryo kugumana ubutegetsi, asaba ko habaho ubworoherane muri Uganda. Musenyeri Paul Semugorere yavuze ko asigaye abona ibikorwa bidakwiriye byibasira abatavuga rumwe na leta bikorwa n'inzego zirimo n'iz'umutekano z'igihugu. Hagati aho batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda baratangira amasengesho yo kwiriza guhera kuwa gatatu basabira abanyapolitiki bafunze barimo Dr. Kiza Besigye ngo bafungurwe. Abo bavuze ko urukiko rw'ikirenga rwarambuye ububasha inkiko za gisirikare kuranisha abasivile. Abantu bose bafunzwe n'izo nkiko ubundi bagomba guhita bafungurwa nta yandi mananiza. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire nk'undi abanyamakuru bakoze ba muri no barandika
Manitswe perezida w'inteko ishinga amategeko Burundi Daniel Girase Ndabirabe yasabye abarundi kudaha agaciro ibihuha yabo ibyo basoma mu binyamakuru cyangwa se ibyo basoma ku mbuga nkoranyambaga, asaba abafite ibiryo kwicara bakabirya kuko ngo hari abantu baba bafitiye urwango Burundi. Ubwo ari mu nteko ishinga amategeko bwana Girase Ndabirabe yirinze kuvuga ibihuha bivugwa ku Burundi ibyo ari byo ndetse n'icyo bigamije, ariko yasabye Burundi gutuza ntibahamuke. Inteko ishinga amategeko mu iki gihugu yasohozaga imirimo y'ukwezi kwa kabiri bita Kigarama. Amajambo menshi ari kwandikwa mu marezo sosiyo, ntusimbwe n'umutima ngureke no gufungura cyangwa n'ibiki. Amarezo sosiyo narakeneye kwandika kugira ngo abeho. Gucuruza amajambo ni nko gucuruza amahera ku bafose. Cyo kimwe abantu arabusanga bacuritse imitwe, ubu nk'abantu hari abantu bacuritse imitwe nta kindi bariko barumviriza, ni ibintu by'ibinyoma. Umuntu akaba ahagaze Kinshasa akakubwira yuko ngo bahejeje ubundi akakubwira ngo ibintu byene atamumviriza. Mugabo muze mukoresha jujote, byinshi ibinyoma. Wowe ntutu umugore cyangwa utu umugabo vuye ngo utiye ya mpene utunze za nkwavu ngo numvise ngo ndagiye. Hariho abandi bari jalu kubera ubumwe abarundi bafise. Hari abari jalu bavuga bati twobasubiza inyuma, nabo tukabasubiza inyuma mu bintu by'amoko twarabivuyemo. Ntabwo umwe n'uwundi ashaka kuvuga ati jewe kandimwo byira akazi kawe, kuko ntawe ushobora kugwana uvuga ngo gwanira ubwoko. Ça c'est zéro. Ça n'a pas de sens. Bose n'ama-intérêt. Mugabo umuntu ariko aravuga ngo ibintu by'ubwoko ngo abanabana urashaka kuza kugwana, urahagwanira ubwoko. Bimwe bivugwa ntaho bifatiye ibinyoma. Ufise akajumpu gafungure, ufise uduharagi fungura. Mugabo ukaza kuba suspend, ukaza kuba reaction yawe igendera kuri birya byo mu marezo sosiyo, uzotumutwe pe. Abarundi twaciye muri byinshi birebire kandi bibi. Nta muntu afise icyo yotwigisha, byose turabizi. Twaciye muri byinshi birebire kugeza no musi aho tugeze. Ubutumwa bw'amagambo y'ibihuha bwanagarutsweho na Reverend Kuriyo, umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi, ubwo wongeraga kuboneka mu ruhame mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Nawe yasabye Burundi kwirinda ibihuha by'abanzi b'u Burundi. Dushimire abagumyabanga n'abarundi ko mu misi iyo hari amajambo menshi mwashizeho umutaka. Twari basavye tuti shira ku mutaka, imvura igwe nikunyagire, amajambo avugwe mugarengane, kuko abayavuga sabakeneye ko dutera intambwe nabakeneye gusambura. Twifuka umutaka rero, amajambo azwi atwubaka. Turazi inzira zanana, inzira zacu, indongozi zacu zitubwire. Muga ntubwirwe n'umuntu utazi niyapfa, ntubwirwe n'umuntu utazi niyaba, utazi niwamutumye. Igari y'abantu bavuga amajambo ugasanga umuntu kugira umushikire wogena n'indege imisi 4. Urumva rero ni iteka kubona abarundi bararenganye ivyo bintu. Uko imisi yiterera niko twegereza amatora. Dushimire abagumyabanga, inyifato yanyu irashimishije. Murazi mu gihe by'amatora haba amajambo, haba guterana amajambo, haba kwinubana. Mugabo ubu umengo n'urugendo rusanzwe. Ibiro tukabishima ku mpanuro zatanzwe mukakurikiza. Turabwiye tuti umugambo twari igihugu n'umugambo w'umuvyeyi. Umugambo w'umuvyeyi kandi twazi Imana imbere. Nta muntu ateza kuvuga ijambo ribi, nta muntu ateza gutuka umuntu, nta muntu ateza kubwira umuntu nabi.
abantu bose babavukana n'abatari mu mugambwe baba ni kwitwa tubatwara. Urumva rero ni vyiza ni iteka uciye mu mitumba yose irenga 3000 gaca amazona amajana 100 amakomine yose murabona ko abantu bose babanye neza mbere umengo nta n'amatora yemirije. Tukashima rero ibikorwa byose byakozwe biganisha abantu matora ngene mwavyitavye umwe wese yakoze. Reka rero iyi misi isigaye twitegura tubandanye ibikorwa mu mitumba mazone duhagarare neza rero tugume ku kivi.